Ola, Silvia. Dato curioso para o vídeo de hoxe. Sabes como se escribe en español a risa? Por exemplo, nun Galegram. Penso que é moi diferente según países ou rexións. En castelán escríbese jajaja. Escribir. En Portugal e Italia. En portugués escríbese a, igual que en italiano. Escribir. E no Brasil e Corea. No Brasil escriben K, igual que en coreano. Escribir. En Xapón, como escriben? En japonés escriben www. Escribir. E en Rusia, Silvia. En ruso escriben sa. Escribir. Vaya, o xa ruso parece galego. Que interesante. Seguimos. En Suecia. En sueco escriben as. Escribir. E en Tailandia. Sorpréndeme, Silvia. En tailandés escriben 5. 5. A dos ingleses creo que a sei, pero igual teñen varios xeitos de escribilo. A ver, podesme axudar, Silvia? En inglés escriben LOL ou LMV. Escribir. Tachán! E agora queda a sorpresa final. Cal é? Para un galego. Pero. En galego que? Interésame para facelo ben e contarllo a todo o mundo. Como se escribe, Silvia? En galego reímosnos con H. A, I, O, U. Rir. Pois a rir moito e segue dando tan bons consellos. Silvia, despídeste logo. Paliqueocho eu. Paliqueocho eu. Aprende galego con nós na nosa canle de YouTube, Instagram, TikTok e Facebook.